Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan na may panakal akakuyog amag na iti parke? Wanong anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno aglagak mat akas doon niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Sikati kang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan mama, siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamutan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ang maadaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, gamawan mangtawid. Adun ti inaram ko, ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataar. Uray saan ka nataar, tabaknang kamot. Mansun pa'y ti balay mo. Ala, bayan niya. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka ma, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakita ti lugan ti bakna abaro ang nakaparking iti asidad ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidad na mo ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, intun mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di ang makadisturbo. Sige laing miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman na. Ada ka di ur-uray makadate mo? Awan ka date ko. Taawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di ur-urayam akadate mo? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang ragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpay so. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maadaan kamutan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kami. Narot Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkaliyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglayluakan ko na, tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harod ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo nga rod iti taste no kasta. Adamay sa aputaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang ba't gayam. Ha? Kinan mo ka di saan mo matakaya pinagasang. Kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y para ki anabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laang na ilista di tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam awan mo ti resibo tinatnatang. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya ti mangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijayn atengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay. At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. Ay, naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay. Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. Ay, kaasi kamot. Ay, ada kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman ak matkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam ababay dito'y mansyon. Takilatisat man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal daw.
Saan ka di matlaag apok-pok day ta babae? Ni mamamit. Hapay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan apokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho. Ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at ama para kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurotak nga rod kan kwa na inton bigan. Ay, wana. No siyakla ko mati inawis na. Mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrak ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Ay na, anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunogam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Uy, saan mo siguro? Nalabas kayo man. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Aday tsura na, madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, no man pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing na agsip doon. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan min to dayta bro. Saan ko pa nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti yamansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na matakayat. Ano? Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka de nga imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangput ko ni Joyce. Makaammuditan no anya ti sumaro no ama pasamag. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makiden na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapan ta iya mansyon mi. Mano ka diya tao ti kabalay mo iti mansyon nyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice istrikto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lata ko man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat. Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan da ito'y? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab.
Sapay ko, ma. Tamanayon anaragsak tadwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanya. Mapan kami kanudya mansyon, inton malam. Ay na, nagkasatan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awanton ni Oliver, pagsasawa. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na. Ngam awan masarakan na. Marigrigat da ito'y, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce. Ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salang abakat. Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si team manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayan iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ikay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasama kiti aglawlaw na. Nalaing anigosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasan. Ni Joyce, mama. Kaayan ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaan ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama. Agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan dito'y? Sige. Paliiwat man dayto'y a babae. Sige. Tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anya ti aramidan dagiti dua iti silid. Apay nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kita, ano anya ti aramidan da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin ang maamuan, ma'am. Iso akas day timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang at talaga. Sino ti garanggan diyang, ma'am? Siyak ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman dito'y. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw.
Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit ni. Panawan ka man laangan. Papanawon na kat aglutluto ah. Kasano nga ito'y ilutlutaw? Sapay ko ma, tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, diyak pa'y nakasagana nga agsikog. Ha? Apay nga rin nagmayat ka? Saan aga po, takasta? Kat kayat konti agsikog. Oy, agkalay sa tanto. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga itang kaputa sa anak kasagana? Okay. Ngam, masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to day ta. Balitok a kwentas ni Oliver. Ay, sigurado ang nangina no ilako da ito'y. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garanggan diyang. Napanan na ka di? Asino agaranggan diyang, ma'am? Asino pa'y ngay? Ni Joyce ah. Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga bastos na diya garanggan diyang. Kasla aso a pumanaw latan. Imbag pa'y diya aso, tagtaol. Tumalang kiyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amaw ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agaranggan diyang. Inawagan na kami mo at gayang. Ada ka din nadawat mo ak kwarta ka ni love mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dak man, taplo makabiro ka. No at dalakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Wen tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamat ti agbanan. No problem. Ado di tati kwarta, adi tay pa'y naigaman. Sumagmamanupay lang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo. Intundandani ka sumangpet mo tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak ni ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apay adi mo damagan ni Esther. Oh, tinasayaat kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayan na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam mo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka? Ha? Bastos ka agaranggan diyang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino kuman ti maikari? Ha? Ti pada na alaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo
si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet akija bala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet na Bartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oy, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro? Uy, nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil ta tinakadismay ak, bro. Dahil pa iti maysa, bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaaddian kayo iti anak. Napintas day ta babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman nakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Pima naman. Apayakas na nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne. Timalyaw sa imisam. Kasla na kasing-singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsangpot yaw, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayam kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Pawn shop? Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apa yan, bro? Saan mo't ang mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga dayjay? Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayan. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kanto itinasaysayaat ng iso. Nasayaat taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't iti gayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop.
Adda CCTV jay. Nakita na ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Humanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin ko kay ti ponsyap ti inaramid mo. Isumabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaakla ang anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no. Sayang ti arapaap tama at daan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartaklaan ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo day ta, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubing. Sayang ti impay ko panagayat kini Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado di ta ti babae kunakmanan, iho. Nula katagbirok ka. Iba may samtumot ngamin ti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api manong kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak dahil sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasin ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko, nalakit ta kaya't na. Padasang ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Iti mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wit alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madi a plano da kan ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce at di na pa'y kayata ti agsikog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanain lako iti may sa apong shop. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana kan ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda kan ni Oliver. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Noyawid na iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno di nakpapanawan.
Dawata ka, dawatan. Si Riba, tapno matagikuam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mata. Siyempre, matan. Friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo di ka na yun nga kukuyog. O, si Kem, ikagumaang garod agayumaan tila ag-apak mo. Sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga ti lugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makita mo ka diti babae iti batog ti tawa, Jero. Apay ka diti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao, kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Angam sayang laang. Tamay samat nga squatter. Anyam, popular ti rupa na kanyak. Amangan adda kaing ingas na nakit kita. Kasta nga ta. Pasaray makita kat. Laglagi pat nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan ka bara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnat. Kampay idi. Dong parat man. Aray ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Diyak mo't makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Amang ano adala dita? Ay, sapay ado tinapatag akarga day ki awalet. ID kanda dumapay. Awan mat makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di mo trabaho iti asidag? Ada opisina kiti may kadwa pasdak. Papaabangak mo day ta pasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaan ti loko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo? Imbagak nga da pestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apag parangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida.
Ingka nga rodan iti pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanon dito tindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan. Akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Adaak idi iti pagadalan. Idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo ang pagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kas tagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmatlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay ang tigayam ko, Diyos ko. Ada si Dira na daytoy akapilihan. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka di, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. Anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili? Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat ka ti katulong kan ti driver yun. Agpaiso tay ko na nga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di na madlaw. Taado nga ro ti alahas na. Kat, kumusta ti panagpampamarang mo? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak met tapno saan amakadlaw. Naawisan na ka amapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasaya at ijay bakat. Dayta ti Aramida, friend. Tapno agbayagak iti mansion. Inton kwan, kukwak tumat ti mansion no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mama nga isangpet ko iya mansyon. Takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isangpet ko. Sakbay ng agkalaysa kami. Naduktalan na. Ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. Nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma. Tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanod. Nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpat ko dito yung mansyon.
Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sabali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumod, ti kayat ko asawan. Owan, mama. O, ala. Umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nang, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nang. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kwan. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kwan na day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang ababae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito ti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat no rumwar ni Oliver, sigurado arumwar mo't day jay ababae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kwan? O sige, at makipagkita iti day jay detective. Agyan di tarwar ti mansyon. Narumwar day jay nga Irma, surutan na itinalimad. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na itirwar. Rimwar ni Oliver kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano rumwar ka met. Mabalin ka dito rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka mat abalod dito? No dikat, sangaili ka. Agyaman na, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigag. Awagak to ni Oliver, kasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan. Tagur-uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamos anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati ti bakit nga inana. Nalakamat gayang mayadis ti alipuspos dagi nga agina. Namati da nga ada pwesto. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga nang agkalay sa akin. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kunang. Lala ingam nga rod ti agpamaray. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kayat tagsikom. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa'y ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di apinasurot ko iti detective ni Irma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amodakin ni Joyce. Wen, pudno dayta. Kinasinarak na itimay sa arresto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Ket dagam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, dagam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay.
Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama ang daan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalpagdagiyay a babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagiyay a babae. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver, inggagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Day tangarong tirog iti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma, ijay mansyon. Gapo ta agdwadwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ti amin. Kat masuron ni Oliver, itinaamuan na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon? Sinalbagkit di dagiyay a babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagiyay a babae iti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaddaan iti apu ko. Tapno adag tawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputot, iho. Jak kayat nga agampon ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaddaan iti putot? No kaguram mo dagiti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noon yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noon yaman day ta, anapanunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidang. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na mo? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan.
Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan serserbiyo! Dito iti nakakita akidi, iti babae nga squatter. Sapay kumatagmayat iti isingasing ko kunkwana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh, ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayat. Bumabaak takasaritak. Adayta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka? Ha? Siyak ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Angam, mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanya. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbaga na. Uwan sa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpaiso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay, ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka diti ibagam, sir? Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Agyan iti mansyon mo? Huwag. Masapol nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Hay, day tangarod ti saan ko amatukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iyawid ka iya mansyon, no manugot ka.
agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata na nga pagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay ko matapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita mantilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat, Nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak namin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasakla ko man titangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka ija mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tayo ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungri, babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartong. Sige. Dito iti kwartong. Adan banyo dita. Ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag ti linaon ti kabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito ikapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kitag man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing, no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas tatiin na ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaan. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana?
Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaan. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka din napasamak gayam. Apay ading nakasinuko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awaga. Makaungat. Amo na kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kanu igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kanu akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay, sus. Ay, delikado nga rudan. Ay, na, maaramid na ti mga kaso kada tayo. No pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan. Saan ka di pa rimor ni Doris si Jay Kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay? Adda manen babaeng ain sangpet yaw, sir? Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jay Silid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakaon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan dayjay adumrit. Mama, masapol at ratuan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan ta nga ubing. Oh, sige madlaangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Dayta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay, sos. Ay, jak ninamnama da ito'y. Sikat, ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpat ka di ti amom, Nana? Nasingpat. Tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasan idi damo. Ngam imanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasan. Nasdaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan iji kusina, tagur uray dan. Sige, Nana. Ha, dayta ka dita'y insangpot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat mo din. Idi nakasukat. Oh,
Apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, diyan sangpet mo itay. Mama, ada ka di pa sa bali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka ba't gayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ni Sir Oliver. Diyak ka mo analaing kagayam, amang rabak. Sanak amang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silidda. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, nana. Angam saan kamot katulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang ambilibakan ka. Napaisam mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen garod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpagpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing patamarigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay sabagay, pudno day ta imbagam. Adda doa nga insangpet mo dito a babae, nga magpada damot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan ko na, mama. Addaman madlaw ko kan ka, bro. Kanayon ka masapang agawid, Addan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka amo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. Ad amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngem, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay nga aglinlinis ka dito hardin. Kasano no madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyo, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat, tamapanta iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga may kaglis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko.
Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ni namnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din? Apay akas lasaan ka anaragsak. Ada ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga rudan. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analiday kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko mat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamang isikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mi mat adwa. Ay, day tati saan ko nga amo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklolok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numang mangag na. Kaya't naasawan, anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan kita o no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Anya ti kaya ti asawan? Itida mo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na. Kat insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataong? Mabalin ka ti amaamuan, no asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay-may saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, Huston, di ka kumagsangit. Ladingit, no naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir?